ti okugina akwan kra stresses kakakra afedie no woje no na nso no to mutu anamon say money no dry pocket no dry okoye no bi nso amfa ti afe ya turifo say oyesika duro mu ma ebeboa enti ode be free ho na ya to aso meba etesey pacho ham ya dum me hoye Sompa na da be na be yutri ni ana ho ni skanu pacho de ya no we nu animu ada ho na memu wa ba nyina gina mutri ni ahehye wege edi asem kure meyi na ase masheda na asheda yo enra udru ba bi se pocket no dry na anye yi no afi okase obeiske drama eti to aso enti sene enra me kan no pocket no dry na amfa na me catch madam for say like we dey no lie biem no and also say my one my two my three na amfa e ma me give up me nkoso na be fa and I'm say okay see ya koye no ana me catch confond say person be ni schedule and also you schedule di amate nti okaze me kaze say na okaze schedule di what no and say o che me nyoma ye Sompa no ka se opemuja ba nyese nipa muja ba ope aboa muja o de ya aboa muja anope ano che me nyoma bia me ntotonka ho ti eno no na me papa ama me school fees sa na eno so de kototo sa me sa de man no ma nko nyoma ko sa nyama na mba kototo on say okay kan wa jiska no ha ono ne ya osmani skala na unhunu to na ono ne kototo ma e ho ne agrek no ti oya na mdiskana ma no na eni okoy eno so a amfa ti oya no ka chem se sene ade ne kaka no nim ba ogidie se obeko mountains nim se a conference ko mountains te se dia asofo ne kona ti oya no se obeko mountains so de no ko sie kaka o for 3 days obeba ti oya no na oka se so okoba Sompa FM okoba obechim bibi fofra mamaye and I'm so okay see me jano me jayo e hoko for 4 days see me one man on afre me na me da school see on afre me say membra waba see 4 day na me da school no ahomache 12:31 e ko butu na conform free yeah and I'm free school see na me what town about a school outside school no kono this is Sompa 93.1 FM kono be de o nse na me nku school winya lede nkuya bia na ba winim na me nku school na nkasa na me nko class also awunye day student me so me day also na yakoda abone papa nti oye na me ka se na se me kra nse we ni o nti eno na me nkola bi na na eda ho no nti me ye na me free school se me ko nti me twa woni sim bebi a me fa ko bebi a me ko han dan ni so na insu bi da wo ye Sompa ti me na mo no ma me ko mi duro no mo bi she atade black tin ti ho o de red akataniti na adiasa 130 ahomachi na sata na wo kwai na mi ko tan akoda na nka no pa ma konfo ne ono town o free me free school mo ko ba bia wa ha dan no oh okay na sade e chia wakọ konfo no yo ti mi duro no akwande kuku esi honom sidie ntakra ana handkerchief white entakra so na mane queens egum ana waso candles esi ne ho no tionom na wasam ne nine seni india phone ye no ti me won say me nsuru me sheda nsuru ade sa o yare we jara safala this is Sompa 93.1 FM say me ade me nsuru ye nyankopon asa me nsuru obia bi afi no abesuru na na sata me nyina na asuru no Sompa FM afi no abesuru okay me kono me duro no ma akwane te no ma obesebese na no ana me chia no me na sisi hawan acho good morning no ana me twem na me call enti me na me coffee na me koda enti ade chie no me boys ne sorry so we ya ko school na say boy enre ahoma che me ba pa de me hu ya na me say ade na me so me ba obi te insufitem wono ma aye se ni se ana me so o de bia o sisi na me say ampa ana me say me boa na me say okay o de mu ko school amu be hu ti ma me free omo ko school ni jaminti me ko conform no me badru fia na omo frame say omo ko school omo hu say bridge na no pe
Queens ne kwa bisi honum na kendo na mse me catch mu anom se won so de anam se anyame nku wa wote asefo ye kwa eyo nti me kasa no me din me call konfo no catch me say sumai na nkode ne ma schedule first sumai no friend na o mbatre so nti o sumai fufuro bi won ma ye friend ko de yewu ti obema onu ni mama ya ama me na no ne sa no gise minya ma pad wuti ani ya to agu yi ana na obi de osu obi akowie ti o kan sa na me si ti me ya na minya bi ana osu ni ke bi no anya ne menses na wa ka se ma me ko tontwene ma wuti ohini ni adaswa ya na minya bi on se oye ho no ma de ko bola so be ka se obi be boss suspect ya me ho se bodam ni ewura ti nyanko ana me ko bola so mi chini ya minya tu ho no se me fa miensa ti minya tu ho no ana me de bae ti me de bae na me ko school na fa nkoma no me ko school na me ne girl bi no ya madam fo me ne ko din nkoma se Sompa FM me senior man bi scammer na ope oba part de aya de o de mana obetumi ama be 50 million ti obeye ano si o e ma part de on se ono na koyo oba ontumi mfa ne de ma me anam si ai me mpe o de ba ne nam fu nya obi dia ka ho a ano si o de obe try ahwe ti na oka se o de me nko enwumre me ba preps a anam si de me de bakwa akoma na enwumre ano si o ke o de wate okọ ye school mo no ye frɛ private ne ye frɛ ne tentem okọ so aba ti okọ ba no kra rubber black wakonya bi onya mi yenu abusuafo ya na me ka ma asɛm a obi se ohini ni we oba ɛna de bia wo bɔ machi won se wo ba enya kukudu akotuni nyonko ba paade ɛde kɔm obi akɔya duru oba wo ko fa ni nyonko ba paade ko 50 million Yenina Sompa wuti ohini adaswa me de ko baby edidi no anam ko jijigu ne so na aka mo 30 cities bi share wonti me de ko say so ma no ana oye cover ana me ka say o de me kwaba ti me koba ana siscan me de be manda be nam si o me sinya ma ni fra akra be ba oba ya me friend nam ne na kotana ya jiska no nam de ama no ano si all right ti me ko ya nam de ko me de ka me de tu ne ka tu ne wona e for nam de koma ko e konfo no ti me ko no si enwumre e bo 8:39 a membra ana kwan na obefa so abekọ konfo ne wona so esu nti oka say 8:39 about 7 na me woni fie hono am kotina on my train na 8:39 no ni fie nti me hu ya so free omo ben be pokaka nti me hu ya so free hono ma ba kono go be pono omo ben ho kaka nti me Sompa FM oba ya no say wa ba ntema na mse on say meni abre pese me cho say meni abre ti oye no say okay oba anu kudware anu buy ti offer spray bi friend emergency it was spray be a friend emergency we are seeing as spray na enye e bon me ti offer as spray no anu offer powder bi na old powder pan it and a Saturday night and it's in a blue and it's near round bi enu bi no offer no so kan Zura power fight me da no offer no so kan ho ana oka se yanko ana de ofa podua na eda ho bi wuti ohini ni adaswa 9 ofa kasapreko ensani bi ana ofa petishika ho no ka se yanko happy on so ahuna mane ye manyina wodi mu ntintima ti ye ko nsuo ho ana oka se mi njina Yenina ye Sompa ana ka mi school nika wangro utrasis madam fubi a no so so fubi ade ni ko gina nsuo mu saa so okoya kwankyera anadwo afi wo se ohini ni papa eso menufu miya menufu o so ohwe papa traces ni ma apepe wo pepe o keso wo pepe fa na na mse na onu nufu no okomia o so de wa yire srame miya mi emisi mo bre papa onya tinka on mo maso boy ka se ema ye ko gina wa no na me ro me shirt no anu gina nsuo nim ana na me gina nsuo na no ti oye no de krasi honom yo ka asem yo kasa oye isa na
suma ne ba tire so ti me hu ya se kora ne mu eja aso ano se me fa pad ne ma no ana me de ma no digum afiri o san kan wes bi sa mo wo bo wes bi sana Sompa FM. eni na yara ti na am se we de ayire edi se ne ayire edi e be fa ti na me ni agena me stresre nim se ska be ba ti ahira no ye gina wono ma no tutu spray ni gu wono de powder sra me mama so tutu powder gu ho de powder ni bi gu nsuom na opeja krana na ijana kakra wo no de si so ni so na eko ti me gina wono sa no se wewie yenko am se ti scan be ba da ben so de yenko fie ti ye duru fie ano se sisia wewie bibia wewie amamre bia wo ho ti no wachina adechia anopa 6 memra na obefre sumai na mana betri so na mini sumai no akasa na sumai na chairman kwanya de me fa so a be maska na ba and I'm say okay tiring na unsuro me man customers ni na wo san twetwe bi no command nipa be wotie ohini adaso na wo de ne bai o de bi na fe wo san man customers me de na man no me ase me hun se me de mfa nkrofo de be fa yo so want se awde na mu wiase ne wa wonya pese me nkumi me je uska na wo de ne ko yo kase o kase me nko na de chia na mabanti ade chi 5:30 na me wo no ana o sorry no yes maba ana am sia na me say okay see me ne ti honom o me ne ti honom no no ni bi kasa preko ni bi ono me no fa petition bi no de hwie o hwie gu fom ana okotina ho no de powder no o fa powder no go to afane ana o to afane ha ana o to no sa no ye ebi na afire ne kasa asesa na chese sumai na aba tire so ti sumai ne ye no se e ko konfuri fie sumai ne ye no se anka de ne beba so bibi kurem ana so odi ne kurem sumai ne bai sumai kro ne bai ma uhu no da bi se sumai ne ba won se wuni pa na won we to ho esi so obekom sumai no wo so na eba ti de obeka bia nya wo e sumai ne na eka ti oye se ade nan kebe ban so bibi kurem na se ade no si bibi kurem tu de we no eno so a ensa anye yi bo obe like men tosikan emrana adekro na ekura me shebre mu a MPC scan be ba no onfa ene adekro ni nkodi esie anam di ko bo besia anam de koto crocodile machete ni bi ana ene wani abere papa anam de koma no ti me de koma no na madam fu ba ko na me na wo class ase on se me na me time ko school ni ti oya no ya me ye ni suma sinti oya no bisam nam so say di say na me yo e cheche ni mu no so okay ono so kra ni je sa anyoma no wo free akra anam so we ni je ho di ame no me try me di ti fa na fa amfa so a na ye na e de na mu me ye na me de ne ka me ho anam de ne koi say we dio o de ase bia no me jimeni o ma ye start bi bia for course me de madam fo na aba ano so okay ana eno so chess yen ko to dwan o die ama hwe ne yen sine obi o ka chem se yen ko to dwan yen to hanky yen to incense cheche yen yoma bi ana eno so ya ka se ne ye kwa aba cause that time na skandi me ho ti ya kwa aba ti ya na mu ina na ma ye din na fe me pekwan ya me fa so a me nya This is Sompa 93.1 FM. madam for say ade na so boy Sompa FM. I mean, pekonya be fa so ano so no go 200 cedis so na am so okay. O dey find on into. Ti ya buy no ya nko school mo me de madam fo ne ko be bia na me ha. Wa dan no. Me ne ko ho no ma. Ya da ho no ma na madam fo na sorry. Say o ko school. Say o bo anu we simechi ekokonfo ne ho. Akoka che konfo ne say. Onfa me nya na me mate ase. Say onfa me nya na scan ba. No akoma me maame ne me papa bi nti konfo ne say ojidi o say ai ojidi o say ai ano si oti o say de nti abosom eji mi no me ma hobi a me confirm nipa na ba o say ai ti ono so ji 2 na so obeye ti o say o de ahwehwe ni si o
ura ne dem were single room ura hono ma omo mpa woni si na baby omo ye say magical say dem ma tofine ba omo de tofine koku ne so won chensi na kriaba bi sisi ho ti a hwehwe ni si hono ana ofreye of say confront catch him say ofrey me spirit ti me spirit ne ba ne di ne chi na baaye ma fa me ni mama ndi me chi na baaye ti na de omo be bia enyi ti madam fo ne baaye na say sisi awa ko school ma ba ana se an nko didi ba ojai oba be dakakra ti enwumre no madam fo ne no so okosesa ne nyoma free school ma ba ti okoy me wonom na confront frey me no say obo mi di no ye say hey show hu yi o ana am say aden ana say show na fufu mu yi nyina ye tie sompa me say me dey me I said me pe ni passem ana say adan fu na wo de ne ba ha say nka mo ba be giskedro no wasi achire ne si we chi de waba say what ya senti me nyusu na lucky me nim di odima o emom ye frɛ wo no sɛ nka wode w'anim na ɛba ha de anka wo maame ne wo papa bɛtea sɛ wawu ba wode w'akyi ana ɛba nti ɛyɛ hwɛ koraa no a ɛnyɛ yi anam sɛ saa ano sean anam sɛ okay ano no na saa ɛkɔ sukuu sɛ ɔkɔsesa ne nneɔma asaa bɛda me nkyɛn ano sean na ana obi sɛ asɛ saa anam sean ɔso ɔbaa bɛtena me nkyɛn anam sɛ yo ti kɔmfoɔ no na kɔla baako ɔno ɔni hwee ɔno ɛduro bi ɔni hwee madamfo no ankɔ no de me kɔgye sikaduro no me dada na nam ka chen say nadamfo bi ni me di nkomo nadamfo no wa akra o ko school St James so say wa akra ana nadamfo no so person diske dro ni binti me ye na me ka che boy ne say madamfo ne say on friend nadamfo no free akra amra le na ye mbom nje na ba na ye na ha chele abom ana friend nadamfo no bae ti o friend nadamfo no bae ma fa na ko konfo na ye ko no ho no e de ne ko konfo nadamfo no ono ana me ma ni twi omo di ye oji omo 500 cedis na me ka say ona da omo so betete omo de motor ahihim ana da omo fala anti boy di ofi akra ban no ho be papa no ana me dwan ko da school ana me ja omo de mo na me kola no omo no a omo ba school no omo na e bi omo no edwan ya no mama omo bi edi sa mama omo bi ti say parents say yemre no say ye twa 31 minutes kran so ye nwi ye ka ede akosi sen wasemu de kura de ka akosi ni say on say de me de oye ni na sika na ama ti de na si anama mi nya insusu aso bi a o ne pese e ko on say e bi a say manager na aba abrabom so be bo amia na mi nesi na disappointment. Yes. Recent na me bodon komi okrom. Na ton dey. Me ton shirt. Ti. Say me no me master ni be ye adwuma scan be ba. Scan ba all right to. Ba me benefit na me nya no. E bia senke wo say dey bi otua me ka 100 cedis and say bia 80 cedis and 50 cedis no am 25 cedis. Me te for me so. Wo atwadi. In and out 12 cedis. Saying I'm the better. My mom brother actually beka. Yes, ama me nyoma be brave. I say. Na ma me no wapa we. Chomo fi. Ti school ni de wan wi. School mi wie. Ba won say me school fees na. Udidi ye ni ti exams kra wan twiro me try was no ba. Omo no okay. Me certificate no. Ti ni just me kotua school fees na ansa. Ti say mo aben na pese ye de boa o. Adaroma. PC. Mo bet me abo amena ma claim school fees no na like me nya me set no na me san ko school aka me ni beje na you say said you okay there say niam how I guess he deal with you spiritually and sana say bibi sa ho a watimi aye because na bedan hu say the okwa nti na ma say nsunsu yi wa na ade wadwen bu ni say me anam de ma adwen bu say oh ha like me da so da eba sa yeah obeso da na say onam baby say obeso da na nam utumi so da na me nam be poso me now classmate for no mo ebi wen oh omo ho de wa akra ni say na say like madam for baako all my number frame catch him say we hu no na de wa ye na anam say ade am say the we school the course here no so try so ko schedule nko obodam ye de na mo squad na mo ni abre pa yo ma Mary
Yo, ini me dasi. Say, o she ne nkomo na se enra. Na enra say me kire eniema ede enkwada no ekọ sa situation si mu. Ye hu say ebi ye peer pressure. Free namfo. To on say all koni nyina na odibi beka ho. All koni nyina said ye no tie say school ni no sa won kwala nso wo baabi. Ono na cha omo. Entinka duly o de sa nkwada no nso be dey. Ebe wura sa atibie no say ye ma no a. Na anko ye ama no nti. Na sa atibia no say enkwada no kom mrantie ni kom a. Ye frɛ bibisa spiritism. Wa de ne ho agya ahonhom. Nti wa de ne ho agya ahonhom ni nti. Omo na sabre no omo control omo la oni honam tebia sa wa free honam moa aba honhom mu ena honhom mu nso so ya be fan say kwan bi so na obonsam so oni ade papa bia e de ma enipa na ohwe abrantie ya de enti ade yi anya ye nanso ammo ne dam na ankosi bibia ne say last ne e kan bia enipa bia wo akoma mienu owo second heart bia odido erade enti sa second heart na odido erade no nti erade ehu mobro ye dey esane ne so a enya no entimi anfa no ankoduru ba bia wo say oduru because nanka wo so owu say de na danfo ni si na chi na okoye yeye no odi na chi eko no wutimu say nyame bo hye bi ni nyame ewo abrantie ho adwen surunku bia opese odi ni si ye opese ohye ema na bra boye dey esiye nanso ahonhom na afa ni no mum ni nti eni nti ohin ni odi aba bedan ye yi de ye besre se asofo empanimfo a ye nim won a nyame a enwosra ewo won so no sa asofo no ye mfa akodai enikan enya omo ansa na omo deliver no na sa ahonhom na afa ni no mum no onne ne hom free sa ahonhom no mu na me ye sure say ode ne ho free sa ahonhom ni mu momu a nyame animpa ebe dey ebe ba no so because baby okokoduru ye no se nya nyame adom a se nya nyame botai ne nanimpa bi e won so a enka sa akoda we nko nya nipa bi o ka wo sesa abre wa bodam na me de me ye sure say se ode ne ho free sa spiritism ni mu a ahonhom na afa ne no mum no a said ye binu frefre sense ni a ade invocation to spiritual invocations na edura no nti enya de a we bibi ebe ye never they won't allow you if esansa wo de ho akogya wo mo awie ena wantimi anye dey anto aso enti pasa honam fam wo be koso de eye lalai enti mesre se ye bepe asofo a won ho odin the first stage ni say obenya deliverance from those spirits eba sa dia bibia opese yeye edeboa no no me gidi ye se nyame favor beba no so ama wanyamwa ama na brabo no akoso ohini medase amsewa ohini medase abrante asemi ye me arehu bebre because ye maimu ya akwakoye se ye nkwada no womu afa esubi ene ban bi saasu ni ban no omu free social medias no womu hwe so a womu adwen ye womu so womu ye guy so wotie akole kasemu ene ne ye mu ne nsem na no wo ka beya ayeti so obi a ogi ne hu di se wapo ne nso so wompo ye na niema na ohunu na kire ne se wapo be de popa ne tinipa mu abrante yi ni nsem ka ena me ko han dan wo krom ena na me ye guy a me de nkrofo ko ho ena de but me be tiwe out of ignorant and oye niema oye nyina onim hwe to me no wonim bibia niema oye nyina onim de oye wo ene de na ba bedru sabre en se wo bisa na sem bi kra sen e den pa no hia me na me pe na sem ne tofa because e ho na sem no pa ne ewo ene se mi hia mi school fees no na masayenya se metimi anya results no
that means nensem ni nyina is based on this enti na sem ni nyina ye sika but that be a make us a decision a we making enne betre wo daache enti ni decision no making no school no na mana ba bedu sabre enti me bay ohia se e be psyche ni yie kasa kire nso so wo ho e wo mu se mpaye wo ho de na nso so wo mpaye ni wie na se wan tu nipa ne fo antwe na dwena mesi so se sika sam no ye adwuma ansa na ye sika wona ye ba ha ebebo ye adwuma ho dawuro nyina wo bia ni wa sabi ode magic ena enya na adwuma na wo ye obeye odefo gisa wo ye adwuma den enti ye ma ye mana so ntese ye adwuma den na ma onipa diye enye connection ye kwa adurowura ho adurowura no hwe ne ho wo hwe ne ho a wo behu se sika no ebi wo ho a ubehunu se bi ni ho nso so a ubehunu enti ye bai de mehu ni se esese ye bompa ye ma ne se ne ma America ye no de na nso so ohia kasa kire yie ne ye ma ne hunu se adwuma ye ene ma oni padi yie na nya me ko we ho hin ni me da ase nanaba yo me nanaba fefe ise me tuwe sabe ahemfo nyina na wo me nti yo hin ni dia na me nana prekupe no eme de se asem bi sei maba beto so na ayere ho sem ne se adwuma edi wo wiase pa mbese obi a ti no de to ne tim adwuma edi wo wiase pa so ho atwe ho firi ho ne se wo beye wadwen so wo ye lazy person kwadwofo yes akwadworo ye adwuma edi chen bibia fi se obetimi ajeja wo ho ama se be mpreduasa wo ye anibuo ni akwadworo de wadwen ye o se ebia na wo mpese obeye no wo bebo akokora wontimi mpagya wo beye eda wani mu twen yo enti mesere se akwadworo ya ade a obi anya den entwe ne wo mfiri ho afi me na wada roma me pese ye na nanom a wonom wo sebe traditional belief num ti asese ye mfa dwumadie so metieti obi asom so dabi nanso asem bi wo se ye wa mu ni ye kanokre na ye kanokra na ye kano ba experience ne de atoto amanfo a yenim me pa chawo sabe sede wo enne ebinum omo ya asofo a ebinum esua asofodie wo sikapemu no saa na comfortie na obi a wo ye comfort a wo ye fake no woni aduro ma wo wono akobe ne wo se wo kasa kire wa wo sabe wo bedwo mfam no no be yeye woni bibia de ma wo enti saa nkrofo no nyina abekwa sabe mpreduasa aduro atidi dware yarefo kura woni bi fi se ompebre ne dia ne se wo a wo ba no na aye na duro ya wo no waye den wagye enti me pese menua otie bi na dodo aka abonten a wonom ye victims no doso enti me pese obi ate ase se wako nkranza kro bi e frɛ ho bredi asekire nyina ne sen bre nadi me ba chom a me bɔ ne tofa konfo agenya 145 years okotu abosom nyina firi sirem sabi wona bontoro wa mabosom ba life a ne wo ho eso wo frɛ ne krom bre nadi wo do de hwa amanfo enti lazy person there no food for you enti minua no ma motie mi amadwen ye mo se ye betimi anya ne true quick money no afekire he ya oh awrehosem na awrehosem ne se minua no mo ka ho enti na agra daja akom sika gari a wosan kwa eden esese wate asore sa asore no de wate na eno ye correction gari woto na yetu sika gari pro max fi se wonim se eden na asabe da kwase ya badwa akom no wodi akom no buamanfo a ono anim so oni hwe ma wo ena wa rebrand akom no because enei se mekosi ma sondan a emra bi anna ho de empe na meye wa sondan mu ho ena wo program ye na dwen se oye dodo adoya ebi te se menu edi ebrika ede no bekwa akote edi chese sankrofo we ka wa ma azafo no nso no de bia onom ye de etre azanum ti se yentu onom fo ama o manfo munyansa na mfirifi a ene ye bekoso ayeden abre na me ka be sise wo ka se mi se na danfo no de ne kwaji sikadu odidi si akire yes odidi si akire eye pa se oyi sa asem no baaye ba me ka ma minu ate ase plain se na danfo no afa na kwaji sikadu konfo no nim wa de mo ne yonko no rather than say obe program me ama akwa ete se wadanfo no pe wa ye obibi eti wo pe ya wa ye obibi na wanya wa ene na che se wa lusu kra wo be fa ne sa na ede wo ko eye Fred David na that's from it eso ado adwen kase masters of the game yenum se bebre ba yenim ya pa we num nyina ho
so obekekere we di ai na atometim enti me tofa wo mafutuo mu no me nua yi se o ha na obefa bia onfa na emu me titiru ye wo no ma wo hwe sompa na otie me na ohene ni se wo ye obi a wasi so na wo pese wo diye wabra bokoso wo hunu wanim a me pa cha otie ni ye ba bia wo benyina duru nkonyini firi ho ma ba bia nka benyina duru no ma nkonyini emfiri ho ma me nua me pese oba fam na oye ne ho se afa kura na waba wiase na osubmit ne ho tu na wofo na obi a obetimi aboa no na oda ne somfo nyankopon be pagya ne se de ope no na adwene de ne team achi abra ba o mepemwa ma me nkire wene obi ani ho ane ho nkire no sikani na wani da no so ne fie ko hia fo eguo enti mafutuo ni se me nua yi on back up na nyankopon so ebe ne mo agya ye maame no mo ha ye de be fa mpa ebu mu yi de nyankopon be hu ne mo bo before Judge I know you can send me in starting the 12 years coming 13 going to 20 something years me also ya me anwene ya hone brofo dia brofo no you know 13 going to it you know na Judge unim say ablantie abayifo ni ahomoni na get taxi wono sir ai let's see money 86 kwani am 25 na dia kare wo hoini yes so wo ye adwuma mo obi asa adwuma wo ye tua tax it also tua tax 81 tax ni de obekoso tua sa de to so 2 school no ntimi nkobi o esi adai onyi school ni fina okọ school ni kwa na obekokoye okot and okot adenti adwe wada wuruma sem di se obehu ba bia odifo ede ne ko one school ni de onyi fi na adwo ntimi nko school no because school no adwe ni di different 12 years ebesi nde sisi o meka se ohieska o abrantie hieska bra onuru se ohieska de to so 3 meka sem wo amra tiase se do nyame se wo bia so na so nyame se wo se wo be kasa de ama nipa e de akere eti onko pesofu bi no ne nante no on start so be nyame djuma he na betimi aboa no na ne wa afa na se wo edifo mini problem ye program nti na me kasa na me se ne me so me gina me tumi mu wo de amame wo de asere ti you yere ne benante wa dawruma munya nyame djuma fa ne kodon bro kasa piao na munya nyame wa kan de ye be ne sa so ho enti adumu a ewo nipa so a onyankopon di nipa ekonsohwem no ebi ne ye ba we no enam se me mfa ne nwura kristo mu bebre no na wo so because Satan import of Christ ni so because 12 years amu badwin kase e ko sense skade masa adwin we no wo boni mu no se ne doso se ne papa no eti wonyi adwin a eye sika akotua school fees wo betima ko school no se school no kwa na se school fees e de mawa na se top money so a obedi school fees no because se won wato pabu wonu matre wo sa sunu moto pabu tu wo sa sunu made efe eti mi koi se makoto sente de mawa wo koto obi o se kambu a wo be dai wo be kwakwohwe kambu na ja sente no eti school ni mra no de wo mu eno mom de dakasim mobile phone so afi na eba eti kase bi be hu atara wonti mi change wo school mu se bia mi ko school ntima change ababe papa no na unu die ma wadwunya se baby wo kokoduro no o last stop e nyame o ne bo mpunimpu ako preacher chama sign menuanom na me yekonfo because me preach satan mo me tum me yekonfo masachira na yekonfo ampa o na me yekonfo sa ben kwa mu na de me yewia na corporate o se preach wo ho jj preaching na kasa na o se wo kasa do live preach o itina che sa do live preach na akokro no bo o da bi se krono bo de me nko bi sada o krono bo se me se da ko obi fie akobo ko no so e talent ka be fata o ka be fata ba na so Kristo mpesa eti won fema ngurum sa e na se me ko take obi wo kwan mu aje mo ba fu me nya bi da na mu mi ma me ne papa ska de na me ta twim wata se ne atwa twim to adu abrabo no
midi mabra bonus start ye etimi mika sa bia no midi hu na eko nkoka obi de tebi ya to mi na wo se mika eti de Kristo amene hunu no on start se odi Yesu bebo mpunipu e wo na adwen mu na etumi ahye ni nkuru amene timi akasa se de menwe ka na nyame enwo se de yedi de abre no because anya afi so na akowura nyame mo no de ye o afi na ho be kiro mo eti hyane so na afi bra fom ma wonim na fom na sika ne de this time de mistake nyame krasa ne nsem hia na mani pa de fo ne kwasem o se yanhwe awrade ne ne tere ne kane asana o de bedum ye ni ye tu ehye ye ni kapre kwa na ye bedu adwuma mu won ohini ne se odifo gikakra echere botom ye ne ye kro no eti ma wadwi ne wakoma ne woni emna form ne jesi kasam no jajara mboa kanisa wa ha eno ne tete adura ya je atuma ya je die ya obi entumi ni ya chinye ye tena sise ya enti doctor enkomo wo ho kanisa mebo ye enkomo kakra na fe obi de ne dan akohan efie wurafo nso ahia nkwanhie o dan na wode ahan no nipa tena fuye waso kanea atso kanea so kanea siska na drube 800 million mu nyina adwane afrifio sensram atutu akohin hadan foforo jaka no agu ho 70 million di papa no so se nani abre wo ma eti wo no so yenya wo de enti wo ma ntua like be no a wo ma dwane e bi kra ya ba adwuma yefo no wo ma so be kire yen awie Dr. Kanisa. Yes my boss. Na how to say? Yes my lord me hoye. Na no so facha me what? No problem. No crowd. Emishrao. O me na me ka masem say metimampo na ticket nkro na nka ye ntwida. Nka won kame. Baby. Me sanity. Enkomo no de Kanisa. Me wo question me ansa bi. Me kwa mebusa no. Mate. Me bai. Busa no. Ha me. Na ni ma ye Europe. Won say enen kola ba ye mfa ne say kola wo 13 years. Ehia ni papa sika o 50 years. Onu hia chen no. Hwe onu wa won na ahomte. Ma me nka masem. Na me nko Kanisa ebeboa no. We senka me na tiase a nko beso ne duro. Yes. Obetiti nyanya ne nyoma bi. No de adwale no. Ade how ni abeko. De di na chi ni na abeko. We no ne de no enye mpa ye. Me ma me be ye fasin 80 years obewu aja ho. Obenya ho se mo ye matwakuro. We eye hababa ni ndubna. Odi be dwale de bi so. Enu anu no how ni na be firi ho. Ne ya ma na afutuo. Esese etunfo. Serious. We kasa kire no hia. Na dwen ne ye brand eye ete say memory card a bibia ni so. Ena ye pollute no. Nti woni mo hwe. Ya me fa ne bone nche no. Na on sakra. Me da se ya me hira wo. We Kanisa Herbal Center. Ene ye de nyoma hodo bi a emanimpa akwa no nya adwuma. Na ma hawo a wo famu no. Wo de hye beyie, wo de hye obie ene ye ka ho asem. Ede e na me ka. Emoja ni nso na edu mafurusane nam ade bi a ye frɛ ne sɛ ntini ene ndompem. Kanisa the pain master. Ade bi a ye yaw ye tu mu e woni padua mu de. Kanisa ni timi ye. Tu afiri wo. Me cancer no very very simple no obi antiase. Entini nso na nam veins ni mu no. Se ba bi anya adwuma yi a ena ma ho ye utitiriti. Ena ma ho se sasabora chewo. Wo se ananse. Ananse wo se wo de wonansi ho a na wonansi atatai na wonan ho no. E kire wo se emoja ni nso na edu mafurusane no. That's going to take place. Now saade no we ignore nimpa ta ignore pa anya he metena ho na me na tata no de na pempem ho o say na nsa to de na pempem yeah no asole but we dey feel say there's something wrong somewhere bibi na ba ya e ma moje na di umafurusane ni ntimi nko yie nti na ama wo ho no aye tititi na ama wo ho no aye say sabi anansi achi wo e ba sa pa de pressure ko to akoma no so akoma bobo very peli afa wo yi adwuma kakra no wa bre na oni so biriu de obeka ne say iye ena kane no na me say you first no yesi yade we ye mpanifo yade ena nti sa biem eka nkola eka pani eka dantemu eka besiriwa obia because of ye nuane ye die environment be aduane ni free eni nyoma hudo bi enko ye nti ye serewa Kanisa Kanisa mixture abrɛw ɛyɛ ndubra ne habama yɛ no sɛbe wei yɛ tete yɛ nana duro yɛ papa ne yɛ nana no maduro a ɔmo de agya yɛn yɛ toa so ɛne yɛ toa so ayɛ bia ma wo sɛ kane dodo no a na wokɔ afuo mu kɔ
adwuma wobɛfie bɛba na de koraa bom na wanom wonum wie a sɛdeɛ ɛbɛsi ayɛ ho adwuma ne mfifiri firiw aduane si hɔ a dansan ma wabɛdi wafu bɔ ma na wayɛ firi yadeɛ bi anka ho wei ɛne kanisa ɛne nti obi a wɔtie mi a onim sɛ yɛ na ne su biri no wayɛ mmerɛ ɛyɛ na kom bɔ ne pɛlipɛli nti yɛaka kyerɛ ne sɛ gyabrɛ wɔyɛ nya biipi nom kanisa menka wɔn asɛm bi a ɛbɛyɛ wɔn ama wɔtie pɛpɛ bi ɛwɔ yadeɛ bi a mempɛ sɛ mɛbɔ dini ɔso wɔnya yadeɛ no na ɔwɔ 40 years sɛ ɔwɔ 72 years ɔnom aduro bi ada abibiduro no ɔnom ɛnso wɔkɔɔ hospital no na ɔwɔ US o ɔkɔ aburukyi ne yɛse ɔbɛnom aduro ne nkwa nne nyina ɔnom aduro ne nkwa nne na ɔsɛ awat wɔbrɛ mfiri Ghana ɔbaa na ɔbaa atwuma si kurom ɔse yadeɛ sɛ na me nana man aduro up to ne he is around 72 years ɔnom aduro ɔnom aduro bia ɔno abafuduro ho anyɛ wɔn pɛ ɔno deɛ bibiduro kanisa ɛna ɔnom adan yɛ dudo kwan so wei ɛyɛ ndubra ne abama ɛne akambom ne yɛde ma ɔnom a ayɛ ho adwuma mogya ne nsuo na du mu afuru sane na ayɛ adwuma yie na tie afei bonus bi nie wei deɛ makeka yi ɛyɛ deɛ aduro no yɛ ama ho ne bonus a ɛka ho ne sɛ bɛrima bi a yɛ a nka pɛ sɛ ɔdi mmɛnsɛm kakra na o spark ya enyi so di shema na yi kafra aye fomfom manti ni ya titi o na o se say anti boame diabetes e anti boame na de achi man pa na o ka bibi manti isu di shema na yi say fomfom kafra asem ye emema bre o eni anti mele eni nyina abetwe wanu di ase ye on say bemma adwuma wo ye no se was spark na enyi so a otumi kan graphic wo bra about 12 anajo midnight bonso wo browser wo bra ni phone kra internet ni so nso nu yira fi hawa emema na mu no ahomte no adupa wonu maduro na eye pain no ema wo sasabro no honam no akwa no aye adwuma yie no na obama gina so yie wo aye adwuma eye nti aduro ni so ye nti mo eye nti ni nyompem adwuma na eye be gina so na aboa mo watimi agina so yie na wanka se wonya hoto me pa cho wa wutie me radio so na me bo no me sia ma wo ani asema bo yira ya aka by force enya wo ahawa ewo ho no na me so wo ma wo nom kanisa 0247 88 74 36 wa radio no sunti na me bo no masi na TV ni de edamachi se no masi go ba wa radio yi si ya wutie mi wu sie fitro tro mi ta me kase mu kire wo tie 0247 rather 88 74 36 and 0202 99 09 43 wa wutie mi ntina me bo no mesia ma na me ka kire mu ehunu se eye sa ba ma adwuma no na wa wo dwonso e pa mienu ya wo se daachi bi komisheni bi turufo bi ahye onkom so be wo ntafo no boa wo be wo yade na ebe ha wo no afi wo dwonso utum se enka first ne ba sese ya na wo chim kakra ya na usisi taa ya wo ya wo to ase twetwon ye si bibi de siatica no wan brofo e ba da ban yade wo ha wo no to aduro num aduro a beto na wanom na boa ani kanisa afi ba sa no na ba ma no a se bi nsuo fita nsuo bi gua obolobolo hono na woni obai di ahia nsuo kura sabe ba na ani aye kala yi hwene yi hawo na aba nom kanisa na nyum firi so afi wo yo oba ha asemo ba jai wo se ba manusa enye ba manusa ade yi tai na atwe emu atwe sanity na bibi ya na mbusa se hold ohine ye wunim se akwala ya wo no a otumi weigh 6 pounds ana 6 kilos efiri ade mu pie na sabi asantimi ka etua de a na ba ma wo de enu 6 inches wo si esade a na kire se yes ade na pie ade no yes wa na wa kire nyansa se nipa tumi free to kro no mu ba medical tia na nsa nyege dabi na sa ko no ma wo de 6 inches wo de na emu abie kaka na wo se de unya kanisa dabi unya duro na ayatawe bawi se ya dia di papa we eya ti twan we twan enu eni aduro we yemfa nhye sabe yemfa srasra num ko yem aboawo ama obamu ayaba ohene ekodi asem ahimfi a wadi fo nsi na egu ni hire kafra
dwene ho me ka asɛm akyerɛ sɛ be banyansafo ɔhene a wokɔdi asɛm a ɔkɔ ahemfie owura ahemfie opie yi ne kyaakya ho ayɛ fitaa nso asɛm wadi fo ankoyi kyɛ sɛ asɛm bi aba ahemfie hɔ nyɛ siesie hɔ ɔba siesie bɛrima na wanum bi memmerɛ ne yɛ ayɛ berɛ ne mesɔre so me se frɛ nɔma wei 0247 88 74 36 doctor obi wa abrochire no pese ohia bia abrochefo no wei de yesra wo mu a nyame adom ye packaging na ya na sese no ahote kakra ne boarding ɛna no ye de aduro just 4 aduro box 4 pe me catch us omo je 748 so se nipa benya no nyame adom na enwa enti na me kama wate ase no ma me ne se mo fa mre me na de ye ma me no me pɛ because e dudu efie duru na wei na onom a ɛsɛw ya de wo abrochire na wa ate Ghana nti o kase we anya bia nto amesrew ukoda ne heba Misty Kolinak Abidank ba bia ye to bibiduro kumase ene ne potem we anya bi wo sunya abre aya ho kantan tasi rank wa o de wo benya bi o techima afi baseline pharmacy bia so a moton waduro afi PFA pharmacy ewo tafo nsia so ya kwan wo ya ukwa ubenya bi wo mo wo brekum mpacho newborn o brekum afi meso mfo station ho cap pharmacy ewo ho afi wo mankasim ko Jeff Heba ukwa pena Heba ewo Kolinak station ho Kolinak ho ubenya bi atawo kepkus me pacho wo mo abaabi ye to bibiduro odi wani kire ho a ubenya bi numbers no 0247 88 74 36 0247 88 74 36 ana say 0202 99 09 43 me da se so mama konya obade nhira doctor enso ya da se ye de nupa nko an e bedi ho adanse kanisa titi nuro oba no bi be ma no bi na umema yo no etumi enye kama wada roma kanisa de emze o sa manse nyina di ho dance emze obobo number na mehwe de obeka nyina so FDA agi atum na FDA approved jenga me na me ye ona aye man ti kanisa de ye product a se me ado mo ba na me se kanisa enim no tete tete adronti musum na monnom yemfa simanum emfa frefo na omugina line so e wo ye be ya seme ho na yenko ye case Number 2 0554931931 0548931931 na yenhwe na fe case number 2 eno so ye case yo na semo a e ofie anya mo friendship mo akotena obi fie waboroka e de agu onipa bebre sa na omsu baate owie wadwane watu e malad be na ye ka eda ho hwan na ekwa akotua mo amobakwa akotena mo foforo mo na mo benya amane na eno so akofo ohaw e de aba hello. Hello. Mira mpacho udini baby a okase free. Efere Ben o Jakubu. Eja na mini eso ya mini ya fimu pa de oso de sachiro. Na ba ma kama ko school. Yes ya odo ko din ya sane ma be se de so de mo wu. Isi akwa no ha de ne wunya be 40 years ko dia ne ne. Odo ma no ba pa na wa kwaje. Ndibi ne de make ha ne se ewade mo bo. Ewade fa ne santo ne so fo na ma mo no mu yaduma so o mo hwe no o mo mpa enta ne chipa ne sa de ti bi obekom na mo me de ma pa yes say that hello hello you are din baby akasefu bato mi din bi mo ne ncha me kasa fi wan chinchira yo yi ma yankoi bato mbese min kan kire ne bla ne se yin nan so se eba ntuon kana kuma to na mfanya kupon yi abetuma yi amani me takara metuma kana. Hello. Hello. Udi baby a okase free. Me pacho me kaseti kwamo. Yo madam yenkoi. Me pacho me fiye me say papa no ne me Sofia program no. Kasi kunwa sam pata ya we. Abaya anka na onfo so bi na haba. Who's papa bay? Papa di the church so emu nyama o Sofia kwa me program. Ti enfa kola ne ma no. Yo, yeah that's. Hello. 0554931931 0548931931 na de aduro ni de ne ye se de na papa ne kana gire dware na habai
o se we ko bɔ ne ho mpa ya akomchi we yam kura betwa kuru nti no na che se nya de betimi aboa hello but me show mo TV do no this year me fa no man no no be say ti anu an ti na afle yo so plan no ye say hello Good afternoon. Hello, Good afternoon. Afternoon, did baby Akasefi? Me Kasefi, just ata. I am quite. Na the American say, the program no, I'm shout. I had the plan. Na the other say, that a branch now tomorrow. Nadia or Yanu Hubia Asaka, the Casamo. You said we were quite years to do a cabaya, Sako Mamo. And you won't Yanu Hubi say, Adia or Koya and the Dicano, a Bonissamina or Koya and Bonism. And the Kawo done, also done a quasselfie. Non copper more film, I don't know, a person and one firstly. Is a Moho by an essay or the Tamoa, and the man Bravo, you know what I did. Yes, sir. That is one fine. When one who said, now soon, the Sacrifice had broken. And to the sermon, Namia the more Abamona studio. Monen and Casana, Muntunofo. No one's a son. One who said, Sicadrum for so dear, you so. What do you mean, Sicadru and your second in the Japan? What do you mean, Sicadru and your second despite? What do you mean, Sicadru and yes, or before our assassination? The 2 years. And you won't share that in the main of it, Yabuana, and don't go on. Yeah, that's it. Hello. About him, Audini, baby, I can say free. I said, a full nation, because it's about yo. But any other night, you have to do your pipe or a picture. When you are no can in Pabumu, a papa. You are Papa Futu on. Yo, that's fine. I'm Melly no more to what the abundant could to my baby. What's the time? You. Hello. Hello. Good evening. Good afternoon. But I'll call you. Yo. I'll call you, ma. Miss Lemua, Mr. Musadi Odifo, ne papa ne kae no akwala na mompɛ sɔfo bi ne hahama bi ne yɛmfɛnyare ne sɛdeɛ ne yɛ papa ɛka no amesrɛ sɛ mesrɛ menim sɛ nyankopɔn bɛboa ma saa adeɛ na ɛwɔ no so na afiri wo na de yɛsɛsi a yɛ papa baako no ɛka no so ɔnya ne hu na ɔkɔ asɔre fie sɛ ɔnya ne hu na ɔkɔsrɛ bɔ ne fatwa a na mebɛboa na mani nyinaa so afiri no so asompa deɛ waba ne deɛ menim sɛ nyame te ase obenya ne fa ahudie hele afimuko hello odiawom hey buffalo yo hello udin baby akase free make I say ko nkwati e frere ma me ha yo the children put them mama ye me say emi abema mom aye mano on ta kle be ni ga ohu ni ti kai when you have any that you let me see what the person you know and the some one of no the mesra mom man who people like I mentioned that before all that madam Eda said wa fridge me die ni nyina asi abusua ye case number 2 no atena se ye beko na afi ya na yako computer so adwadi nso ede aba case number 2 kwa benani aputu oja waye complainants accuse wowura ben same sister ya ewura numi woman tiala bail enam so emo mu fie wura wode wo ma ba court order in court Allah wallahi
Eja kwa bena. Hwe me ha mi wo Qur'ani. Me wa Bible. Ena mi wo podi apede hi. Yo, ni no kura be yadwuma. Pa cho fansen fan page akoso. Eye me kwa bena enim. Eye me kwa bena eni. Mi kura me sam Bible. Mi kura me sam Bible. Asema me be kan. Asema me be kan. Nu kura trodo. Nu kura trodo. Kontomponim. Kontomponim. Onyame boa me. Onyame boa me. Oda in court. Yo, eja, ye tie o, adawroma. Yo, we de abedwafo ne mpanifo mo twehye ya mo hu me ha. Tena se na de na se wo sole. Mo hu me ha. O case so. Me rest you stay there. Nwura hada toso. Yo abuza fo mo me ko computer so adwadi mra. Me papa no relax na tension fa no. no kra yare ya obi benya nso a na free yare ama me no mienu ansenso ye yare kro ya nanso eni universal natural clinic ada romanti ye mobo wo yare ho bebre sansa wo de bedan no wo fa be fo kwan so ene ene nutahini ene nubra kwan so asa wo yade wo de ne ye stroke emubu yade yi ana wo to ase na twetwe ho oposo ta ya wo ya eye no mpemu yare universal natural clinic sabra ene massage ni bia be fu ni amapa ene animdefo ene wo de be miemia kakra kosisa won so benya wayares ana wodie no eye tridi yade malaria typhoid yade di ana hepatitis yade no ene hawo a eye universal natural clinic ana make am for the amawo ye fun yade de eye munketo akra yare bia hawo no fa bedan universal natural clinic na doctor fo nimdifo no mo show ema wo ho ento hwehweyen atonso S line bonsu emu ho a wokọ wanim kakra won sani fa so be ho universal natural clinic ana fraying e was 0556-244-102 and now 0200-158-272. Universal Natural Clinic. Nyaminti ubenya wayarisa. The glory belongs to you. Jimmy D, ekwan papa won sabetumi aka osika a wohia intemgyinafo biara. Wo ZPay so no. Won sabetumi aka wo MoneyGram cash pickup token ko ZPay mobile money so. Asanso di 10 cedis na ya sanso de kasamre apay wo so yi usika wo ZPay agent a eben wo na tua entity kitwe bi pe yi usika abie biara wo pe a ohaw biara nimu se wo pe MoneyGram fa wo mobile na bo *270# na fe wa bo option 7 na wo wi a wakoyen agent ahodo pi a eben wo akoyi usika ye ho no nya wo pe na yeye bank for bepon na ZPay mobile money de ye boho abre biara Jimmy D akwenye bebre a akwansidie biara nimu nemum kai se nsise kakra wo ho wo medi ho ya pao ne nemre musa wo mfa wo a enye Tabita clinic na wokọ me de heba de min ko biemu ya kwa abre wo bekwa wo hu hwe ejadu nya abotre na Tabita de omo da soronku nti message ya de yi obetimi ahwe me mema sem so kofam o me dwonso so a me te yaw na se ne machika sai tutume na me nan so aye titiriti ebetimi aye sunsumu ya de o ya sure me dwonso tentem na ma me gidi se me prostate ho atochima na me ti se ne ne fa ne si dwame na mani achi woso mi stroke rasa wan sha stroke den hu bajim ka wakoma to yem Tabita ene wo last stop omo na akwadare wo diabetes ene prostate yade ho na omo kira kwan wan Tabita e wo kumase sofolai woni alignment ene die ni muhwe e wo sofolai ene patase kwantempon so enkran so owo Medina Firestone Footbridge wa afei owo takwa ena takrade telephone 0260 1962 19 0260 1962-19. Eni Tabita. Ya pomudini. Tabita kume. Eja kwa bineni. MCC dia wa relax. Na popo bibiri ya kaya gusu na no. Usi awie yi sembe ne ho. Yo awie dia boko mi fira puti oja. Eye Lake Road. Na be 30 years and 25 years ni me si fi bi wo puti oja. Fine. Na meti. Nti be 5 years ni na me yare kakra ena ma me tufi ti nipa me tufi ni ja o mo no eye Mr. Ben na wo boni din no okay we adwuma o Golden Bee Hotel okay ena one boy friend Sammy
ɔno nso wɔ Ofurikuro Municipal Assembly hɔ. Akyɛ so ɔmo yɛ tenants. Ɔmo yɛ tenants. Okay. Ɛna Mary no nso yɛ adwuma wɔ latest foam. Ɔno ne sister Yano. Yano. Okay. Ɛwɔ Brewery. Okay. Ɛna na wama bi so ne Ereka ho. Na no wɔn firi fin so. Ba ma no ɛka VIP ni bi ɛwɔ Asafo. One woman bi na ɔyare na ɔyare fo nti ɔmaame no wɔ Australia ɛna ɔbɛhan dan ne de ma no nti biribiara ni ana me contact saa maame no tifie no ɔsi biribiara ne me ma na so nti. Okay. Nti me betu fie hɔ no me de gya ben so ɔnyɛ caretaker. Ya wɔn yɛ krakye ni a wɔgyegye light bin biribiara nti ɔwɔ a bi kura bɛyɛ 1 year kura na me nkɔ fie hɔ da because me gye wɔn mu di na me mpɛ sɛ ɔbɛtena me fie kakra bi ahwere wayɛ sɛ na me mpɛ sɛ ada. Eti woma bi a be 6 months 1 year na makɔ no makɔhwɛ sɛ de omu si e manage fie. Me kwa no hu sɛ light bill no di tua no enko yi bia. Na so mu yusu meter dada no. Meter dada. Enye prepaid bi. Enye prepaid bi. Sa meter no 1 month bi Mr. Otiaje e na be chema e district Bosunju district 20. Me kwa na minimum ba no de abɛbɔ hwatwe wo ya na be fi pre. Nti no na no mu yusu. Enti me ko na me hwa na light bill nkum yi na mafrɔ na me no makasa. So so betia. Enti be 2 cases where me bufu yi e ma me fa me baby e ma ɔkɔ disconnect light. Wo ba no pa cho adwuma electricity. Me ba no. Wo ne electricity for the adwuma but wo ni light ho adwuma ka. Eno sa nyemra. Nyemra ani de mi. Awo so nti wo so ho kra sa so ma chill contempt. Ti me twe price akotwa kane mu obra ye ma authority. Mo fa nche me. Ayo. Wo nim bibi na obi kire wa. What you got? Enti eja me ma den fi ya mama me ni mo tikama me ni mo ni problem bia. Ave la somewhere early last year and na ben be ka kire me say ade fi ho me so ba bro 6 good years into we two. A change of environment. Yeah, we two na akotra fufu. Sa na same no so e be ka kire me. To me no di kan tu e na yarefo na me ka ma me osori obe ha da ma no so etu. E na mana no ka VIP no. Wone na yere get ni free offense so. No so akasa kakra ba wo ntem. Ndi me ntimi fan to jo. Dabi enu podi enye ntine wa. Nti omo so akasa ba mo mutu. Be ma ni tuja oba ni later no ba na sisa ni ma nyina no so etikoi. Enti me wa me ko check live business almost 9,000. 90 million. 9,000 akasa. So ma brogu ha omu nkutua. Na bill no na ema na. No eba. Bo mu nkutua. Na ECG fo no so nka mo hwe. ECG fo no minim bia no mo no wo. Enti one day me ko na omo twa means no system me no twa befie no omo atwam. When na atwam. Electricity fo na bi. Abe disconnect. Abo boy ya no kra de ko. Ene me no omo kan bia but amaka. No that time no be anti-feel. That time we twa mo ni de na omo nya ntu. Omo hwe wo ya no omo nya ntu. And I'm a friend of mine, and it's now then I'm at my light about 9,000. Namunkotia. Someone go to a light bill. And then no more place. Who shot even in Yaman Sushi Pulon in Yamau? And I'm no more place where you I call back. You know, 3 Bosunju district, the union I will be quiet, as Antiba quiet. You call. It is not bad, no, I'm say light who knew Bibi Kakra. To one name, Madame, no, to computer and check Bibia mine praise so Kakra. Na di be ya ne say madam ne say sisi nipa motukura nipa ofie ho enti yenko tua half na mutua half ni wi a no mo ye omo checks bibia wi na say e current sa omba mi ye hu say tisanso na ya betua half na aka na kasa ne ya musumidi ka de kokontansi district court say nka yen frɛ won because e ka no tete me nipa so ofie sisi o munya kanea na register ne say my and fast 7 on judge nanim we su word be arbitration ti ma offer ye nyina metim bi ani siesie na wo ne say half na let's for the man no na kwala ba ko nche ni number wa and wo che na odu obi ade ma no yes obi atu ase na wo che ben no di kan ben na jela bi into one man figures no we should be 5 points we should be 3 points na ye change to be ade man me frame man no de ayi ne be ma me afei be 1 month me frame man no say Mr. Ni ska ba ha ye
900, which is 9 million. 9 million. 10% of what you have. To make 9% come a G. But now on also pay ya ubisika on also person be keep you on hunti. And we ya na me call ye. There's a ben no 300. And now Sameno Nana dear Dawson. Na Sameno dear 1,001. I'm saying 11 million. And to okutua 400. And get it to no American. We read more latest for so we 200. We can na bona kwa 900. And I'm a G. It be quite no. Ma show money ma say you no dey me hu o mokra. Nyabotre eja yenya abrante no. Yeni na kasa na me say I be jene na di nkomo. Ben no se hwan no na ye be frɛ wo. Na ye hu de be abusuafo. Mo ma ye twa hu tawu na ye mra. Ye trans say ya na ye di dwa na ye ton e mapa nso e de mamo. Amuzu eba clinic e na ye free. Yeni Dr. Amuzu say wa ye me matadua ho adwuma ma me matadua nyina asai ni akoa de akyea de hu ntin nyina atwetwe. Wa me na gina kama. We no hunu say ma ye hia. Amunti ode odonso aba. Na ye sa wo Amuzu V herbal cream. Amuzu V herbal cream no. O de bedrobo ya sa wa na o de akwa ha. Anopa o de hye say fo enwumro bedwale anu wayi. Na ho awo kama. Na o de Amuzu no herbal powder no o de begu kokom. Ana nsuo de de ana tea. Na kwano. Ba ko ka ho no de oba ne bema. Mu nyina mo amuni atenka o libido awuo no. O de gu awo ana makum na manom. Oba woni atenka na setena ya edura nwumra bia nye no aheda mu na bema so okusa na so no de ntokwahia no se be ya bema ne ma no make papa woni biti dem oni atenka jone wonna mesre tobi na fa koma no na wono ano be frɛ o se daddy wachi wo ye na brefi Dr. Amuzu se ba bia wo bia wo frɛ number obey deliver am 0247 776 743 abey Mami abe oba kokodru 4 years anto awie bre wayi na ma honhom ne honam nyina odi nutani ko hina ma no mfansa ya de say ye prostrate sickle cell any hole in heart na mama mi ho aye nwanwa wana na nim se betum de bibidru atu no mami abe say nim guase ya de run about to etwire nipam no begu anim ase atwi na agi kuntan ya ma otadi atwa ko hemu atwi no anya ya say ho nkronwi ha dwen obeyi sikankan fibroid nso sad infections ahodo ni nyina ya otano so apatrapa new site Freyen 0243 345 392 and 0506 460 208 nane yene eni enkomo Traders Farm Enterprise black and yellow Traders charcoal powder bidia powder black and yellow enra na me 24 sade ani uni so obekọ baabi na asemo man baabi nyame nan sebe upie ya na obi edwane oyamo nye yamo bon dodo egu ni panimu ase me pachew bomodien so obeji we bi black and yellow bag him for the center table so one ma duro bi abro so overdose febgu nsu bi anu ma wuduro bi awowuo febgu nsu no boni esisi mogentry kwan cholesterol febgu nsu no hawa bem wani ma di 48 onase di tere febgu nsu no sunya dia wanyini afei untimi nta ofrai kuntan o halitosis pampan wonum febgu blash ne so sebigu so na fetrusi wonum be yehwam na atimi aboa wanum sabro so wanya hangover no onso num bia na ate no kra ne yakekan nyina no ema wayem tuo bia bidie powder abedwa maso nyina 100 mg ye die 120 na chese dross ubenya bi ewo Freddie Mens Danny Heba Apidan Colinac Misty any bebia ito enro 0243 943 413 Universal Natural Clinic sinimu adwuma sinimu adwuma jino mpemu adwuma we obi ananse hawo moze punti one wo yere da na wo tiema twanse na ho adwodwo ha dwen papa stroke ama benkatachi a wo yabusia ne gefo no waka dem tutu America na ko Universal Natural Clinic ho kwajo ayarehwe afi wo hwa ya mukro wo hwe typhoid ama wasole afi udri asom diabetes ni nuanom ne nompem yare fufuo malaria ne hepatitis ngasem ketwa ye vidie no ewa hoden pa my phone so animal say ye watonso S line ye bebo nsuom 0556 244 102 and 0200
158-272 na ne yen Emon Komo Tabita kum Sofula Alignment one year bo Osia Ukiada Bia or free screening my prostate and one me what diabetes Yadia was a liver any kidney or sabo and obrabomu how so me can call the infection say jeje yana tadua mushishiwo usisi ni mu kawo je prostate nti e dia homa tentente ato be memu a o ma heba treatments massage ye dwobe o moja mu hwehwemu ama so full alignment ni ne yopsi and crying so Madina Firestone Foot Bridge wa takrade sunyan ye wo ho 0202 347-647 na 0260-196-219 na yeni wo entwetwe enkomo kanisa edudada titi edro sisi brayo mu hawo agidin papa ediade te se candida syphilis chlamydia trichomonizers rashes around vagina orifice nyina da wo tuno na moja ne be yadwuma yi techima kenten yene a baseline pharmacy Kusukuma se call Linak Misty Danny Heba Freddie Mess PFA Heba and Cryokanshi Drug Lane Nana Boache Heba Kubedia Heba Richco Heba Mankasium Jeff Heba Cape Coast Penna Heba Takwa was a bidrofie Sunyan Cap Heba baseline shops are who droning now Unsabe Kebi 0247 887 436 Zpay we is kakra de ndwadia e betumi e de ho atso bank phone nyina akuni na wo app no bi e wo phone so enye bre kwa na sebe ye din hu ya yen enu nti niema panko a wo de ane se wo phone no wo be dial star 270 hash wo press 1 wa register ID card no waje udem unya app no bi na wo de sika free so komo obi a wo Zpay no bi so eno so be dial star 270 hash option 2 what send this scan 1,000 cedis e cha 10 cedis Zpay 5 cedis near the amount bonus we no nyese no ruma bo bank apa ma me yanya kwa wa ha bi anim ena ya memenda bank ya bi anim we die 10 so fie kura o ti yes GAD odofo bi dia bedan yen se wo pe 1 bedroom self contained ai janai ejade ewom kama ewo new swami anomanje mpatase takwa micro akoko space ose freno so obi a 0247 932 324 21st clinic sciatica expert international hospital papa to asintin twetwenwo aboami o na aje wo ho anye isisi atene ya mantwa yie utia pharmacy watia fufuo timigina ho hwimu e how ye ne yedi kan ma obi asua yen ye wanya overseas ye be Alpha Radio Kumase Techima GN Bank dandadanum Techima Isunya Road Dr. Foreni 0540311311 matadi e shemi free Verica Fashions asokore mampon onyini packet wa mama me oba vero Ogundis Park kwa opepam eitoma opepam bibia ma 0244292372 na woni Emon Komo atawo my gam heke abronsan a ene Sompa opposite ono ene otwitwi manim kama nsoma no e ma me ho ye fe wo frɛ ne baabi a ono so se wo beba eja yento ankomo no so enti de na me do court che o mo che iska ben no ekutua 300 asa no de wa cheche tu iska am kotua to high 900 tina mine no frame me the number kra my sister so bi am with my friend so na the koji to koji kra ka me kra me fan to kra na me fan ko killer bi but say na o mo fi on ha me kra be say no kra so me ye bone electricity for kra ka hono ko ma nya problem so be say afeti say ka me permit bi am mo for the meantime na ka me diska no na nka me de say nyina obi anye do me do you ma ko eti ma twi wo first half na ye koche ma wo mutu awie ne ma twi wo ma space e betua 1 year over 1 year peso betua ena me duedue mu na me ko hu same no e papa fie e wo fie ase e ho no te university no echi ho Wisconsin university ne chi ho ena me ko ye
we ko to papa no papa ko we crack ni kama na mde asemi nyina to na so me ba no me hwe ama na pi the first month na me call was so ye aban nti bo so me so a obema na bitia the first month no we di kan na wo yi bia crash no frame no we 200 some money me afi dia kan be 6 months ma twin ma ko papa no 2 times fact no mo maka no in fact one more can do the same thing omo pese ebetia wo mako hin ha dan foforo ye de be ko won so efie wura no makrofo ya be ha modan no kra me ya madwen say tino bu tete me no eni pa ba ye suro bible say de mo ma bibi tinka wo be fa chiri me fa me china bu she moto ma na ka be bia me ku bia wo be so ko bu mu so wo ko tra wo tumi mi fie ja me kawi na say wo ko tra obi fie no waso ka ne apia ka de na so obi nkwase a tina say nananom ye adwuma ko say nananom ye adwuma but me pesa o de fa ha me ye me hwe mo pa because me madam for pa ne me ba pa bibia ne mrante because pitu yenti tina de bia nwumre bia metimo fidie to say ma point ana me so tina o say me de fa sound fakadia na menti na me hunu abi je wa frɛ wo ma me ehunu de etua mu na wontumi nkɔ ha wo bi dan na wo mro la beli wo ho na pansam na wo nsole nkɔ Ghana Sompa 93.1 wo se mo me yanka no bonenti Jamenka ama wanchi subi nso mponchi nyina da san wakotena wo bi fie asokanea ene wo ba da ho ne na da sokanea e de aye ye oniema de fridge niema gugu fridge mu kwan ene niema asole pompran asa ko obi dan yese ba kokwa ye dwuma municipal assembly bi ye pese de be tutudwa municipal assembly yese ba ko bi wo municipal assembly bi pese de be tutudwa for now na wo no ya ban ni pa na wo akwa ko ha obi dan a wo tia no wo be so kire sese. This is Sompa 93.1 FM. Eti you know, oh you mo oba any voice amum ye tie de work. Na ya ma bedwafo mrem. Mo ma yenti. Ye nyina ye tie Sompa. Hello, good afternoon, Mr. Ben. Yes, sir. Good afternoon. Boss Patron now is saying. Now, sir. Nyanko Pando. What make us free Sompa TV, Sompa FM, Kumasi. Okay. But you wouldn't move a friend, Mr. Quabanani. Yaputuja. Quabanani, yeah. Or the other day said, what tonight fee? Na light bill was in be. And yes, a bit from the agency, more free also. Or kind of saying, said, you don't know, kind of. She was what tonight fee, we independent. Na light bill be a was en kamutua ansa na moto afima free hono muntua o de abeto ani matwa o mpeso betua ska no e na o de abedan enti ye pese e be frɛ o na ya gye wo so nkyirem o se o che ye no o ma ne sen no de atmagem da mentua ye according to no chese nse wona na wo gige bill no wo fie ho into the ma was say ma chema omo say points obi a use no che na munhu say the obi a besi atua no because no ntifie hobi but I say a free hono until nka biem okay Entino the other time me patron okay. All right. Many nana call contact. Okay. And you call verify the amount. Live day and what I'm there. Many interest just here before you do details. So the bottom line is that so you can't call registrar or contact. Okay. It's the coach. Registrar no chair. It's a registrar no chair, you know. And for Sabai, so now say first one now is chair and the Jenfan Tony enter the latest one. So I wanted to call the man or the photo and no, because my person may not the exact amount I get chair no Saturday. And the points are get the chair. Then we based on that, they accept the current one way. Okay. And to my friend, and I'll say,
trade man. So I'm afraid I'm a friend and also when I'm called. Who beats my dinner so I meet my friend Alan Kekon. Listen, Mama, or the sad details now, me, and the mammy. Or the mamia and Sana, Yedina, and so at a bill. Okay, but when was the last time Penny approached you? The last time I only didn't come off a bill in here that way. The last time I'm in the Dean Como. Men said, and I say, Yakoba in Monona. Yes, I did. Enya Sammy wo line so. Hello Sammy. Yeah, hello. Sammy at say my hair. Yeah, me patro from is of mama me adwuma Sompa TV so Kumase. Oh, okay. Papa kwabrani enin o se na uti ni fie putu ojanya wonko a ben sister ya ni light baby ho asem em se tua na ye basa me se ona ni kire mu ni sen adaroma. Me patro ni kire mu ni de na kan se o kan sa na kre na de koye ni se ye nyina yetu fie ho na yetu ye na mse na ekade wo ama ode ko contract registry court ama ekote kama nti ye koche na obia takane de ama start say it ni tia man de 500 Ghana nti kata ni nyamu no ha na oba fie say they say Canada we could do 75 million. Pacho. Hello. Hello, Sammy Metonka. Okay. And you know, now me as a chumasa. I'm not sure. Boy, about Panama Ben. Me Pacho, Sammy, me Pacho, Mammy Moana, say initially no. Nesi canning ya dear, yeah, cano. Na echire na mo start se mutua no se ehuri na say ye che ma obi an saka ne de mutua bacha na ye den na fe de o se asa ebi abeka ho no ho ne de me ntimi kire no kure ne nyame ne me ho ne de ana wone me co-tenant ba ko no akọ be pai ben so after bacha okay. So as at now, no minim. Sammy me pacho jina so na emem wow. Papa ne wo me ha na me musa ne de ntia sika na ehuri. Eja. Wo so ma ya chicha ma wo ma mu tua. Na ye den na ehuri bia beka ho. Me pacho e ho no wan kire mu yi. Ye no mu nyina ne kokon tena so. Di ka ko be kwai. Me ne ben. Ti wo mo bre 9000. And ye ko be kwai. And the sister na o check bibia ma ye no ye ne se. Sisi ani nipa wo fie ho. Wo mo ntimi pa ne hye ma wo mo na sum. Eti ye mepia half. Ye 45. Enchema sa nipa 5. Na omo yomu hwemu wie no mu hu se bia da se nye sa aka ne ne dia. Na de dia omo de abekan ho na ye tu. Ye ko be kwa no more than 1 year be 1 year. Enti mo start first one amutu na omo de akire dia na abeka ho. What me ba enti ye ko ye no a che first one ma wo mo. Wo sami a ka se wunya 11 can say 11,000 can say 11 million. This is canim. Then I court register here. This will be a bit okay. Naka muni pa 5 on me 45 and naka ya kutia first one. And no your coach more than 1 year. Omontia sameno. If so be say no cry 1 year ni no go twi. Same o say first one na e chema mo 1 year ni watua. Watua 400. Also watua 400 ni watua bia ka ho. Me pacho na medical 1400 ye call court no contact court no ana metua 900 Ghana nti aka 400 aka 500 Ghana so what you are 9 million mpacha mpacha opet mabusa ne seme boa what you are 9 million oboa what so boa me boa otua for me the clerk ne number ma wo ntum betima friend same me pacho says cano same utua ma eja na botre pacho dia na ojiji bi no dia na oji no na akɔhen Mr. Ani Same izani kwa nutu mpacho same tie metie wo maame wa ha pacho de otua no tua akɔhen oh my first installment ne dia me di ma
court clerk no. Registry. And no na say 400 cedis. And a second nso tu say. Second no me 200 cedis. Na just I 600. But I am 100 na ma 200 actually. O si 200 no tu ama hwan. But tu ama no offend na what to. Mo tu ama. Sami. Why am I feel I'm 200 Ghana. Why am 200? Okotua 400 to court clerk na. And I'm a fair clerk and what you do be abitua ato. And no dey say waka. Eja, say ebreniti ukọ ne papa ho no ma papa na papa je ka no. No ma otua bi ma. Otua 200. Na say ne dey work won. I otua 200 ka 400 no na 600. Yaka otua bi. Any said your work can Sammy can so need trouble. Oh, make us what did you? But who tell say who call Mr. Eni? Who tell say who call ne papa hon? One can say be a PM. Me too. When you be sir. Oh, my person na make us me why you be as. And send this come out. Okay, Sammy. And only 200. Sammy, me pa cho chichire ni o jami o ni nyina ni enie. Say wada Roma, wo ye cratch ni. Enye fe say light bay ho na yadu gina TV so kira na picture da TV so enye fe wada wo ma PC da be na obetua de aka no me pa cho say ankasa na menim ka me deport so o say o sa ko friend say court me pa cho sa me da be na wo be ba hai pa cho brana ye ni papa ne wo ntrase mu nyina ntrase ne ye hwe ka no e wo ho no na ye nso to na so mpe me pa cho na sa ne ye me ba ne say ye nyina ye fra ben ye fra ne afra lady no ne nyina ya trase na ye nyina ya boa mo ne akọ ma onim bibi me pa cho we dey wada Roma. I wouldn't like to take much of your time but me person me clarification bi wa kakra that meter no. The genesis of the meter a very long story. And nothing me person ye nyina ye be trans ye be koye ne mu nyina be koye ECG ho. Ne akọ problem na wo ho no. Na ya sort it out. No be anya the peace of mind. Enya ECG wo class statue. Obetimi betena fie ho otu a nipa ntimi ka se onfa friends nipa no be use electricity no okọ. Na nipa na ka chen se onfa na advanced balance no. And take all of those things. Na just watch ya ono no onfa entua da bi sai nipa ne tua de be ne bibeko no aka cha say bi an rent no wan tama manji ni nyina enti me rent na aka no bi a e kire ne ka bi ba fatua yesa ni nyina no ma anko ya ante ho e no kra bi afie wurafo bi yesa ade no yes eti mi so sami sani die ma ma na wo ye hia nya wo nkwa be frɛ ben da ben na ye be hia ja dipa do se na be da ben ye be hia adawro ma me pa cho me dey won say me civil servant nti na bia na me ya adom a everyone say Saturday na menya ho weekends Saturday yenso yenya adwuma sami court ne do call ya nka abesere kwan na wakọ court belly fu bla o letter abesere kwan adwuma mu ma me pa cho da be na e wo say una wo hia me de bia ma me o jeri producer nkasa na ma ne bre a wo benya ho ne enfro mo maka no ne ehia wai pa cho yo ya wo kan fa bi ewom na ono so ne de na obi hu ankọkere no wai pa cho yo ma na mi sra Yo. This is Sompa 93.1 FM. Obi okura ansa na ubeyi uniema nyina wie ne hwe dan num for to be a bear mu so aye bibi a we ajewa mo atua na fie urafo ni bi wo a obeja advance ni wom se me ko misika akamu no fatua no waje sika na no kura bi wo a obi won kotua ni aburo kana gu ho eja se de aka kosi no ye be frɛ wom no mu nyina producer ne be kasa ntia wo contact ye be frɛ wo ye no mu nyina ahia na ye se ye follow up ne ko hwe ba bi ye kan fira ye be ko ani pa cho ene me ye da me sei ma me sarakoba o si na anu amidi mi birthday no wa be ma ye me watch ne mabakon kama eti yentete hu na ye ma afrefo so mdem kati agya twa akoma to yem ye be wie no kama masumdwe aba na ba me nko amena na ba ko pe ya wo tena se amansan nyina agi adwa ya samu ni nyina ne se ye da ye papa ya se se be producer empanin se udi kan okoto na wunne bem sompa ye dwumadi ye wo ha se ye beboa ma yi atoyi nti enua no ma ye papa edi mo ba no se be wan fama mo aso obegumu ni mase na emu ni yie mu ne se de ye nyina ye behwe ama yi atoyi ntira na me nko amena na wo hini ni fefa Ghana men nyina agi wato mu wonim se emema omosori anopa omoshe boxer shorts
na ɔma bie TV ɛne enwum kɛseɛ si so edi akɔneaba na saa abere ni ɔba bi da mpam a ɔnsɔre yɛ no saa nkurɔfoɔ no na muntua light bill wobɛkɔ na saa nipa yi ɔwɔ spare cutout ana fuse no bi ɔbɛn mmiɛnsa gu ne mpa ase ɔbɛhu nnwom na wonim yɛ na menim sɛ ɔmadwen yɛ ɔmo sɛ dan no mu yɛ studio ɛne ɔkɔ ne dan mu disco light paa ne light ahodoɔ weesi so wasɔ radio si so no na TV so volume wɔ so nti wohu deɛ wɔtie de yɛtwa light maa no anadwo na ɔde fuse foforɔ akɔhyɛm saa nkurɔfoɔ no mu ntua light bill ebi na ka ho a contribute ama ka no yɛ den ɛkɔɔ n'anim saa no enti me nua binom a mote saa no mɛsrɛ sɛ monyɛ den munyae na wonim sɛ